Nagabenta ki KHUBOR baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hublay pi baro kinikilong ki KHUBOR bamda kasni. Hadin ba ka Joint Action Committee JAC ba pyrshah pelong cherry blossom ha kasni ublay ha ka khat khandai turik unai wing ha ka ba kilami madan ban pelong ya ka dawa ban pen kenria no ya ka tarik ka kala kum kathma jingale apreng ki pyrshah cherry blossom bar ka sarkar. Kajing syakem jung unong yalam Seng Bhalang ba chairman ka Joint Action Ubaya Teilang Lapang ubay president ka Ribhoy Youth Organization na diyang paso kaday nakaso motu case kajing keno ba udon kti hakikam dawa pisa bean. Katkum kajing yatu jeng uhe pulit ka Ribhoy Ugiri Prasad IPS habay kran berulat pathay KHUBOR ha kajing ra jeng ki pulit ya Ubaya Teilang Lapang na East Khas Hills Nen kamit siya bernihat outpost hanat bantok ket halor kajing kenok don kti ba udawa pisa jubor hakitan bernihat pensngo USP. USP ka Ribhoy ya unong yalam Seng Bhalang ipulit kila register case hanong po PS case number 124112023 katkom ka kendon 384-506-34 IPC. Shushu Superintendent of Police ka district Ribhoy Ugiri Prasad ula benrap bagi bor pulit kilayo ya kajing ujor pyrshah ya utay unong yalam ka RBYO ba ula donkti bandai dawa pisa ne umpiang petrol na than Ribhoy. Badai halor kane kajing ujor ki pulit kila register case ya hanong po police station bar ki pulit kila pha daga 41A notice ba lara ya usya thanat ban pelong ya kajing tokit. Hadin kajing tokit ki pulit ka Ribhoy lara banne ya ka medical check up ha civil nong po that one kid no Shalaban Thanan Police Station Shillong ban tokit biang. Ngapi po sige. लोग लेकर आए मीडिया वाला Baila pa. Baila. Siapa? Kita punya malam. Tuition pa nambak. Ibu Manila iba. Ha? Iba Manila. Ato nang wo, eh? Kamu dapat ni. Pandai kan?